okwayano kw'eriizooba okw'empaka za Part of Africa kwaba kuryo mu bicweke bya Kiruhura aho abavugi babanza kuvuga stages 3 zo kubanza ezirimu Charles Muhangi Kaguta hamwe na Ankore Cow na bwanyuma aba bazo mu kwayano ko kwetorora echayi okwabingi barakumanya nka super special stage okwaba hari mwesigwa resort aho abavugi okurugo mu Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda na Burundi babana barita Rob Bonero obwahande ngo zitari zimwe na zimwe ezirimu NRC eya Uganda hamwe na ARC eya Africa. Empaka ezizo baryo kubanza zahendera Omunyakenya Saman Vora azebembire Omuhinde na Ven Peregira aryo mu cyakabiri rero Yasin naso Munya-Uganda we yararo mu cyakashatu bona aba barukhayanura rurengo rwa ARC kandi we Randep Singh Omunyakenya na Yasin naso Munya-Uganda barara nabwo bebembiro rurengo rwa NRC. Ono datingo unani Nehinda ahaho mu double circuit omurundo go kubanza yavugaje ogwa kabiri tingu yecyabaho abukonyowe nko Munya-Uganda nko Munya-Kiruhura nimba nimpagiro witor hehi Omunyabwera wanore motoke handikiraho bwera na nimpagira sodo konko murundo gwa kabiri tingu yawa yahaba yayabata twaliza Empaka nongi nnyo bana Uganda tugenda kuteka competition y'amanyi kwabasajja bayine motoka za manyo kusinga koko naye naffe tuziyina idankani wadabuzemu ali n'akyama n'aweta mu nsiko naye sofa kye twakalabako emmotoka zitambudde bulungi tuza kureba emmotoka z'Empaka twashemererwa kandi zaba nnungi abaana bavugaje muno. Empaka ezi ezirukwija kuhendera izooba erya nyenkyakare nizihayanurwa stages ezikuhika 12 eziyina oburingwa bwa kilomita 500 ndi Edwin Ram ahabwa TV West Agacencwire omuri Kiruhura.